ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Thina sisizukulwana sabazali abalimele kuningi abagodla kwakumele basitshele namhlanje endleleni eyaphambili lokho kuyasivimbela ngisho sesibabiza empepheni abanye bayasiba ngoba iningi lethu sikhulele izibongeni esingazazi ngoba abazali babefihla ihlazo thina siyimphumela yamaphutha wabo kodwa mina ngibabona njengezimbuka ngoba bafulethela iqiniso besaphila ingakho namhlanje iningi lethu singonde ngayithebeni singazazi okhokho bethu kanye nemvelaphi yethu kasiyazi ngoba bona babeganga bafihla indlela zabo ngamanga kuyimanje sikhulele emndenini esingazalwa ngegazi kuyona. Nginibingelele babukela emakhaya igama lami Msinuke Imbongi nginamukela khona umcebo mfana wakho ku YouTube channel uyazi sokuyisikhathi ama testimony singazanga kuzodlala. Mina ngumcebo mfana kagogo uNgcobo omkhulu uMashiya amahle ufuze fulela uNews uyiqadi thina safa umuntu enqinisa savuka sakho ifilanga thina amanye amadoda buya ngamahlahla sabuya ngenkomo sengisho mina ke unompunyupunyana uphunywa abemphethe umafavuka njengedangabala thu intombi zimbuka zihamba namasokazi thu ithambo lenyoka lihlabela imzondayo. Hayi mntaka baba ngiyayizwa lenkondlo ndaba yebhanti mkhulu ulibaba uligqoke futhi yazi ayibhlungu indaba oyichazayo bafo yazi angifuna uqamba amanga ngoba iningi labantu basemndenini ngempela erongi uthola ukuthi umuntu usenzelwe imicimbi wenzelwa izinto zakhe zavele zaphambana ngoba kubizwa isidalo engasona sakho ukuthi sizomphatha bazali baqamba amanga ngenxa yabazali bebalekela ekutheni kuzobonakala ihlazo futhi vamsile mfowethu ukuthi yenziwa abantu besifazane lento ngoba abantu besifazane mfowethu kuthiwa bafa bazi ingakho babafazi ngisho mntababa leyo mfowethu inzima le ndaba ethintile but sesibonga uNkulunkulu ukuthi wathi meyakha umuntu wathi ngizowakha umuntu oyoba umfanekiso wami shuthi umesho njalo washo ngobuhlakani obuyolike buvela ngokuthi uNkulunkulu uwazi kangakanani emhlabeni kuncane lokho esikwaziyo baba kusazovela ezinye izinto mengisho njalo mntaka baba sesibonga uNkulunkulu ukuthi ke kwaba khona into ekuthiwa iDNA test mina mfowethu ngokwami bengasho ukuthi wonke umuntu ozalelwayo ingane akahamba uyehlola mntaka baba qala before ngisho noma ngathiwa mfowethu umuntu umthemba kangakanani yazi into engisho yazi indaba ngisho kanjalo mntaba mina njengokukhula kwami ngikhule ngiyisoka benginako ukulala nomuntu womuntu lo muntu eyitshela ukuthi akalalwa namuntu eyitshela ukuthi wakhe kuphela oyitshela ukuthi wakhe kuphela senze yonke imgilingane siphendulane embedeni engathi siginqana njenge chicken dust igrillwa mntanami yebo nje leyo nto le so angilwi nabantu mina njengoba ngikhuluma ngoba ngiyazi ukuthi phela ngiyobe ngithinta ezinye izilonda ngibhedula isilonda esikade saphola yabo le nto le sesikhulumela manje ephuzini lokuthi ke ikusasa alibe lihle bakwethu ngoba izingane ziya affecteke ekugcineni ukuthi zigcine ikhuliswe emndenini engayona ngoba ayikho ingane engadeserve ukuthi iyombathwa yidalwa za ngoba usukuyivalela inhlanhla ukuthi ke kuphuma upotential wayo ingane ngoba umuntu nje obephila la emhlabeni uphila ngaphansi kwedlozi elimgadile kufana nje ukuthi uNkulunkulu methi ke umuntu uyoba ne-guardian angel yayizwe into engisho thina njengabantu abayisintu kanje sihambe nezidalwa mntaka baba bese ke emva lapho ke sikwazi ukuthi mesifuna ukuphothula impumelelo sicele ezidalweni zethu ngoba ibona abasebesibonela phambili thina singaboni sisaya ngakhona yayizwe into engisho so kubalekile ukuthi mfowethu mesikhula saye siyingane sikhule sibazi ngempela abantu nemvelaphi yethu nabantu okugazi lwethu yayizwe into engisho ukuze mfowethu mesikhula singakhuli sibe imdlwembe singakhuli sidideke singakhuli siphambanelwe ingqondo singakhuli singene ezidakamizweni singakhuli sishayeke empilweni kuthiwa ingane ayikwazi ukufunda ngoba akwaziyo ukuthi yenze mhlawumbe inabantu abadala kunabantu abathi banabantu abadala namhlanje kanti idlozi selina nomqondo walo lifuna ukuya la liqhamuka khona lifuna ukuyidonsa ingane ukuthi ihambe iye la iqhamuka khona ikubo lwayo yezwe ngisho umuntu ubone ngathi manje usevuka abantu abadala uyabhonga uyabhodla wenza yonke leyo nto umama uyalazi iqiniso
engakhuluma Vukile ngiyabona hayi akusenani ijule kakhulu le ndaba akusenani mntababa akusenani othi nje ngibeke la ngoba ngisazoqhubeka ngoba sho kahle kahle khona izilonda ngempela engiyithintayo uvusa amanxeba hayi ke kodwa ke mfowethu ke engizokusho mfowethu ukuthi indaba imi kanjalo angili namuntu kodwa ke it's only fair ukuthi uma ulethe ingane emhlabeni ngisho noma iqiniso libaba kangakanani zama ukuthi ulimele noma ngathi ungakubalekela kanje ngoba ungathola ukuthi uzala upresident ngenxa yokuthi wena uyimise endaweni errong wamvala empumelelweni yakhe yabo ngikhuluma nje lento le ngifuna ukuthi ngilungise isintu ngilungise izwe ngilungise indlela eyaphambili ezidalweni zethu ngoba akekho umuntu omnyama ophilayo la emhlabeni even nabantu abasindisiwe onganazi izidalwa zakubo onganali idlozi ngisho noma bangaliphikisa ngoba sebefunde kakhulu sebebonile ukuthi ke mina njengoba ngithathe ukuba umKristu ngicabanga ukuthi ke iyona ndlela eright ngikhohlwa abantu bakithi cha unemvelaphi imvelaphi yakho mfowethu iyohlezi ime ngaleyo ndlela ngeke ishintshe wena ngoba usuyiChristian imvelaphi yakho iyohlezi inezidalo inedluzi ngenxa yokuthi okhokho bakho bebengaphili njengamaKristu bebelandela usiko yayizwe engisho wena muyikhethelile it's fine wonke umuntu unama rights but awukuthi ngathi ngoba wena usuthatha kube iChristian bese uzalwa endaweni errong yayibona into engisho ngoba ngisho noma ngathi uyiChristian uyakudeserve ukuthi kube nebloodline yakho okhula ngaphansi kwayo mntaba manje thina siseyiphambanisa nje leyo nto leyo kakhulu futhi lento ezichazile mnganami yabo ngivusela usizi ngoba baningi abantu ababanjiswa ibhantshi sesibonga ngempela ama DNA ngokuthi azokwazi ukuthi asisize sikwazi ukubona izinto sibone ukuthi ngempela izingane zethu ngempela noma cha noma kudlalwa ngathi yayizwa leyo nto uzugqoka ijazi elizoze lifika ngisho nasemaqakaleni ujabule uphose phezulu yakuyona la masekuthalikhumule kubuhlungu babo yabona nto selikhumuleka manje selihamba kanyane namakhwapha akho phela usujulukile yabona nje seliwena lekhwa yabona nje mfowethu before sibafolele mkhulu le ngibheke lento le ukuthi ngizokwenza nje umzekelo ngento ejwayelekile yabo ngoba vele inyanga esimanje manje yabona kwi hip hop kunalento kuthiwa ibeef so usibanibani bebeef nosibanibani into enhle leyo sayijabulela ukuthi yo kuyaliwa but kuliwa ngani ngendlela yabo kulwa ngamagama ukuthi ubani ongcono kunomunye so la ebunyangeni mkhulu leyo nto leyo uthola ukuthi mhlawumbe uGogo Sibanibani ulwa noGogo Sibanibani nomkhulu Sibanibani ezinkundleni zokuxhumana ba exchange lo magama ngaleyo ndlela leyo nto leyo ngokubona kwakho igama lobunyanga ilibeka kuphi le basuke belwelana bebangani lo mhlawumbe ukuthi siya baqhathana ukuthi mhlawumbe ubani lapha ngcono kunomunye bebanga ubuhlathi yebo lo nto le ngoba phela ubuhlathi bonke lobo ngezikhathi zakudala kwangaliwa izinyanga inyanga mezingaboni ngeselilodwa zazingakhulumi ngomlomo zayishayana ngezulu zishayane ngestroke zishayane ngesichitho ngali ukukhuluma ethi inyanga wena yini ubunyanga bakho ubuyise ngasemlomeni uma ubona ukuthi kunomuntu ocucasulile hamba umcupha phela hamba umthakatha umcindezele la ungamcindezela khona uyeke ukukhuluma ihlangane endumbeni yayizwa leyo mina ngeke ngayibona inyanga ebangisana la ngayibuka lento ngingangeni lo hambo lo ngabuka ngathi mina la badlalela isketch la badlalela nje isketch kuyikona ukuthi mhlawumbe kufunakala ama followers kufunakala ukulandelwana phela kubonakala ukuthi ubani okhuluma kangcono kunomunye akekho ngisho nokuyedwa kulabo bantu laba ofuna ukugadla omunye ukuthi ngempela kubonakala ukuthi la ngigadlile kwagadleka nalo futhi omunye uyabuyisa futhi naye kubonakala yezwa leyo nto leyo amahebezi nje bale bekhuluma nje bale bekhuluma into engekho beyifaka imendlela ezingekho mina ikinyanga engalwa nayo mntababa ngomlomo anginaso leso sikhathi leso uyothi uyayiqala into yakho ngikuncome ngithi unumber 1 yebo ngiyakuthanda ube unumber 3 mkhulu siyakubongela yayizwa leyo nto ngidle ukuthi mina kodwa ngile ngingenelwa ama client nama testimony akhona ngile ngigadlile nje nami ngempumelelo yama testimony abantu bamthola ukusizakala phela nje mkhulu hayi kodwa ke njengoba vele bekuthola ukusizakala la ekhaya mkhulu ake sibathinte sibeze ukuthi namhlanje basiphatheleni
Hayi inkinga ayikho ufuna lapho. Beke bezobona lama testimony bake bezongisinga ngempela khona injalo. Hayi ayijiki futhi. Siyafuna mkhulu. Okay, so lana ke ngizonibhekisa la nibone iWhatsApp yami la ngibheke eceleni nami noma ngangena nomikopi. Yeah, phakathi. Sengenile angithi okay. Sike sangamthola kodwa. Samfonela sangamthola. Into enjani le? Okay, simshaya straight call. Simshaya straight call. Singachithi isikhathi. Wayisona esisheshayo. Mhlambe nje offline mhlambe ubula nane network yala inomsangano wake yasho ukuthi studio sangempela sivala yonke into ngisho ne network ngoba vela amafoni awadingeki studio. Stand to win airtime. Press any key to copy. Sekuza kahle ke. Hey. Wena uyarekisa kamnandi. Ihlalo. Hayi. Sakaza? We sifake ihlahleni masho njalo phela ke ngosiko laselokishini. Sibheke omunye futhi. Ngangena nje. Phansi inside. Okay. Network yala okay yana yakhola okay calling. Inkinga zedatha. Asivele sithi simfone straight. Smooth. Yabona mivile ithule nje kanje. Ayizisadonsa network. Ilanda khona ngaphansi. Siyami. Asavamisile ukubathola ngesikhathi labantu yazi. Okay nayo izidonsi. Hey, isikhathi. Hey. Thokoza koko. Yebo Thokoza. Thokoza ba? Yebo njani? Khona njani? Hayi siyancenga nathi gogo la. Siyabona uke wasinikeza testimony gogo. Manje sishutha lento yethu ka YouTube yabo. Bengifisa nje gogo uthi Halamuzi usho ukuthi wathenga liphi ikhambi and futhi nakhona kwakuhambela kanjani noma ungalishongo nje igama lakho ukuze nabanye abantu bezobuyelwa ithemba ngami. Mkhulu. Yazi ngijabule nje ngifonelwa nguwe. Ehhe. Ina into engiyenzela kakhulu inyembezi. Awu usiyibuthileke imali gogo. Ayikho abakhona nokuoda ngendlela osebenza ngayo. Hayi angibulala ngifuna ukungasho. Hawu so nje bese nekhombo afisa ngikhulu nekhombo ka500 ngicala ngayo. Uyangisolisa gogo ukuthi nama wothi nami ngithi ukugxila kancane inyembezi zenhliziyo Nkosi yami ngoba nami ngiyayidinga le mali oyitholayo. Le kwenza ukuthi ube usebenze right through. Ngifuna yona lento ngiyabheka ibhethali zakho awuyazi. Hayi ngizozama ukuthi ngisifake futhi naso leso special gogo ngoba ngiyabona ukuthi ke sokuliye kungena ama testimony enyembezi zenhliziyo Nkosi yami. Hawu Kakhulu. Mina ngasebenzisa kona ke. Nami kunephasela mkhulu asifishi engayi-order ngisazi idate. Before mara uzuzala uqala ispecial. Yeah. Azange ngithole. Oh, hayi lokho gogo asikuthinte la eceleni ngoba sengikufonelile ithi ngizoku-highlight ngoba ngithi nginabantu abangisebenzelayo. So njengoba bengisebenzela abantu banawo ukuthi ke benza amaphutha gogo bengahambisi izinto ngendlela but nje mesiqeda nje ngicela ukuthi nje simfonele yabo lonto le sikufonela gogo bese emva lokho sikwazi ukuthi ke siyilungise indaba yakho yabo. Yazi nani upinki. Siyowenza nawo pinki gogo kule but kuyangijabulisa ukuthi le khombo ka500 anikhohle ngoba iyona ebaluleke kunazo zonke inkambi ngoba ave kubalekile ukuthi umuza la kumina ube umuntu nakhona ozolanda inkambi zokuthi ugeze ngoba zu number 1 wami abantu bayagezeka bathola imisebenzi kwenzeka yonke shuthi ngaka ukusebenzela kahle nje nawe salukazi. Yangisebenzela kakhulu ngathi ngingakacedi hayi ke into engibona la endleleni yangithusa na. Hayi, siyakubongela saluka. Siyakubongela gogo yezo.
Ngiyabonga mkhulu. Thokoza. Hayi mntaba sibheke nomunye futhi. Hayi. Hayi. Mokumnandi kanje abantu bengincoma Nkosi yami. Alright, sithi kanje siphinde sithi. Ngena nje. Sithi. Ungashafula kancane sehle sezansi. Oh, senzansi siyele. Phakathi inside. Hayi, sengijabule kakhulu. Okay. Simuzwa ukuthi uthi ngathi befuna ama instructions lo. Uzovela athi ufuna ama instructions umnikeze fast. Thokoza gogo. Sawubona mkhulu. Ninjani? Ngiyaphila bhuti usunjani? Hayi nami ngiyancenga gogo yazi shutha lento yethu aka YouTube la gogo ngiyabona ukuwanginikeza testimony na gogo. Hey, ngiyabona uyintombi enhle man. Hey kanti kuthenga intombi ezinhle kanje la kumina. Hey, yabona kube ngiyayisebenzela nje. Ngabe senginamo umakoti abawu5 mhlawumbe. So funny. Yeah. Hayi mkhulu mara siyabonga sibonga umsebenzi wakho. Thank you so much. Yeah, go. Umsebenzi yabonakala phela even though umuntu umuhle imimoya yona iyekugula. So if we don't fight back then kuba nzima. So I'm very thankful to have known you. Yeah. What difference kakhulu ngifuna ukuxoxa. Yeah. Wathi ngaliphi ikhambi gogo leli likwenza ubona difference? So ngathenga the first time ngithenge the cleansing combo. Yeah. So I spent like then exactly what I was supposed to do, and then after that ulapho bengikubasela khona ukuthi hey literally no I think ngayiqeda no let's say ngayiqeda today the next day ngihlala nomuntu nje a stranger because bengamazi a stranger avele sancokola ke is a gentleman he compliments me where he compliments me immediately acela lokhuzana lanto ama account number so mina ukuthi lo uhlala ngeke because I mean asazana lo hlobo you just met me here actually no he's leaving so ufuna ungishare with something I sham afaka u4K then 2 days later ulapho ngithi we had a date ke ngo ayinsizwa le yabona insizwa le on a date yeah insizwa I think ngithole insizwa but I think and then ngisandawonye on the day of the date yes we are still together othi ngakuphazamisa ngathi uza nendaba emnandi gogo othi ngakuphazamisa awuqhubeke. All right. So on the day of the date, Keeper, we went to some restaurant in Sandton. On that day, angifonela ukuthi this is our 2 days each other Steben. So angifonela ukuthi ucela ukubuza ukuthi if I'm gonna need, getting ready. So I'm like, yeah, of course, I'd like to go to my installation and whatnot. I nyanisha baba wakhona wangithumela u5 that day. And then I went to prepare myself get ready. Hey, I think so. I believe so. And then the last time in Bona was on Monday. Yeah, it was Monday or Sunday this week. Yeah, Sunday. It was Sunday actually. And then we had went on a weekend trip to not so far from Joburg. And then after that came saying we were Pinong Fakelu 8. So before uqede wamnika. I promise. Gogo usuthatha imali engaka. Yazi inkinga yami yini noshukela yini? Not even. All right. But actually, it's actually 40. So it's not that bad. It's just that mina ngizitshela ukuthi since ngisanda ukuqeda cleansing angifuni ukuphazamisa umoya wami. Okay. I want to do things right without having to because ngifuna uzenza izinto kahle. Yabo. So methi uyathinta nomshayisana. Not even sikhulumile ngaye ngamtshela ukuthi mina I'm not ready yet. But when I'm ready then but otherwise ngisandothenga lesi special sayi samanje manje. So ngisibambelelo is that's exactly my plan. Ngiyakubona. Hayi kodwa ngiyakuzwa salukazi ungabalekelwayo futhi kodwa phela into ekhona
ngokuthi umlindise kakhulu yabo musuqedile nje gogo ufuna ukwenze sure ukuthi umuntu wesilisa umjabulise mekujabulisa ngaleyo ndlela yabo ngoba nabo emqondweni inkosi yami banako ukuthi bayitshela ukuthi hayi lo uzoyidlela imali bese avela iphumela ahambe kanti wena bungazili ukuthi uzoyidlela imali kuphela mhlawumbe nawe usafuna ukwakha ngoba phela siyaguga manje gogo yabo nje mina nje ngina 35 nje ungibona ngiyang kanje kodwa iminyaka yona isiyahamba gogo yabo lonto le so kumele sikwazi ukuthi sithole indawo la sobambelela khona kube nenjabulo kube nemndeni kube njalo yabo hayi ngizakwenza kanjalo this is kahle yona viki bengiplanilile umgqokeli lingerie pink gogo yes awuthi ngathi red noma red yabo le pink vele kwenza ube innocent engathi usayang nawe yabo le red kwenza ukuthi ube mature ukuthi une experience hayi ngizwela mkhulu wami noted well noted okay hayi ngiyangijabulisa gogo ube nosuku oluhle ungimeme emshadweni thokoza gogo ayazi yomshado mara hayi uyeza akithi sengiyakubusisa gogo ngiyakufisela okuhle angithi hayi I receive ngiyabonga kakhulu mkhulu wami Nkosi kakhulu thokoza gogo thokoza all right hayi yanqa ngiyashubisa shubisa kakhulu ngiyashubisa yabona mina angidingi nanokuthi ngile ngimotivate into eziningi abantu abayikhulumela bayikhulumele bafo yezwa lonto le etsa amadoda angene ephaketheni angasaba umnikeze emalini bafo ngifuna ukuthi sibhale lapha kwisihloko sethu ukuthi intombi yaphiwa yezwa uqala wabalu 5 uqala wabalu 4 wabalu 5 wabalu 8 yabo imali engakanani le shuthi kahle u12 times 5 shuthi kahle u17,000 ubhale phansi hawu babona abantu ukuthi cha like awuyawunaka ukuthola nje 17,000 uyihlalele nje usebenzise kahle izinkambi zakho hayi mntaka baba hayi akusekho kutheni manje ngicabanga ukuthi sivele sivale yabo siyayivala mkhulu ngokuthi nje sibakhumbuza ukuthi wena usebenza kanjani oyifuna phela le inkambi asale sayithola nayo okay so mina indlela engisebenza ngayo ngithi niyazi nani benginesigodlo so sengazivala isigodlo sami esasilapha eBaramall but ke ngoba nginezimoto eziningi ezikwazi ukuthi zideliver wena mula igoli uyangitshela ukuthi ukephi ngihambe ngiyokudilivela sikulethela umuthi bese wena usinikeza imali mokuthi mhlambe ke awukasithembi but mokuthi uyasithemba unako ukuthi uverify proof of payment ufake ilocation size sizokudilivela and then emva lapho kula abantu abahlala le ngaphandle kwaseJohannesburg into oyenzayo uyakwazi ukuthi ufake imali yaka PEP which is u110 u3 to 5 days loyo or u7 to 9 days u60 rand bese emva lokho sekukhoriyela lelo khambi lelo and then bese uyakwazi ukuthi uyithole lezo zinto Sunday sisabantu emanzini sibahlambulule sibakhuphulile izithunywa sihlambulule nezidalwa zabo sibahlambulule nabo ukuthi bakwazi ukuthola imisebenzi bathola imendo nayo yonke leyo nto le so nje iyona ndlela engisebenza ngayo mntaka baba ngazi wena khona ufuna ukukusho hayi injalo nje ayishintshi siyacela ni like kuphela ni subscribe ni comment nisilandele na ku TikTok yabo Instagram nayo yonke lento le sibe ngabantu nje yabo thokoza